Hey everyone! So today we have a very exciting mission. A youth association from Butterwater. It's a small town just behind Piketberg. They contacted us and they asked if we wanted to sponsor a event for them today with our water. So of course we said yes. So we are on our way there now to go deliver the water. So yeah, join us when we go there. Oké, dit is water. Hi allemaal. Mijn naam is Jade. Ons verkoop water hier in Portable eindelijk. En ons het vanoggend gekom om vir julle water te gee sodat julle kan hydrated bly en kan lekker voel vir die dag. Julle sal sien, dit is 'n spesiale tipe water. Daar's ekstra suurstof binne in die water. So ons maak baie klein bubbeltjies, kleiner as daai wat soos in Coke bottels is. En dan sit daar suurstof binne. En dan dis nog 'n manier hoe jou liggaam kan suurstof binne kry. So. So. Go. So yeah. Baie dankie. Dank jullie. Hey jullie moeten jullie water genieten. Baie dankie.